Kaseng Nutrep Youth Council West Castle Likba ka Organizing Committee ni penlong ya ka rally ka khatwi korek naila ar kedemut lasis ni di kepat ya ki pajba nong snong ka thai dan mentalan hak tiga rally ba ni dum Kaseng ni semua persyak ya kai baka sarkar kalali lam no ya kendau ke siap dengan saga jela Asam lingba ke jingsoi ke jongki ya ka MOU te habai de begani na kaleng jongi kum Kaseng ida be sokya ida bu de jingsno na penpau bagi persajur lo kene ikwa baka sarkar na kumnu kan scrap no ya betul ka MOU baradap ban tek baka sarkar Asam te habai de begani benta na kaleng jongi kum Kaseng semua buham tempat paro pajba tempat thai West Castle di berapoi kat pasongkya kin semua buham ni poi hak te rally ke ban sedang nanti na State Bank batkan kut kami market complex lingba daka public meeting te habai de bekening ni tempat ru yaki nong elam shnong ki nong ki sengsamla bukan jom cina bukan kau thai kin sumkat pasongkya hi kin soha banwan manesim ta ada rally ke ba yang penlong dapat Kaseng ke jongi di tempat lu ya ki nong song yo nong song dukan ki nong high school lagi dei nong high jong SSA lani ki private lani ka jong kan hun fast dom ni kat ki basong kyan ni kepat jur hin sumha mane poi di rally wa ni Kaseng in penlong te sesimpat asmo wan ong ba ni kepat jur ki kat basong kyan sumha wan sa te rally ba long ru hakaju ko por public meeting disebut abai de berkata bentar ba pipi tuli makleng juni ku Kaseng ni yang mentang yang pada ni ban comments dari insyaallah ba nakaleng juni ni saya song perkhat ki isim jam dengan sasim dan yang khama amai dia begitu di sekta 4 sembilan baik adu mentah nakaleng jong ni Kaseng hi lalong pa la khe ban pe parman di bala sarkar hi kasim ya karai ko bakla nakaleng juni Kaseng insa sim di parkila jingki amai de begitu nakaleng juni Kaseng hi nim insyaallah ba kani ke berkhoi misgo ban penpau ke persyak ngile i hoi kumbapi lekli i ba adu ta kan ga sarkar Asam kanang tawang persang hi ban turput ngile i ru ba kidon kijaka kiba ka Asam mentah tak pengkret untuk kelah turis spot nama ka Asam hi ken ba ya kalangpi i gede kita ka police in Asam di nakaleng jungi Kaseng ni la timbang ong mene ba ni la pengkret pa ila long pa kena pe paman habai de ketu benta mabang ni nakaleng jungi hi bengin ong ba inu kisnong iban apa ka jala ka jongi yang mentang empat ong ai namar bani la long pa ki balapek ki ba apek parman kai ba ka sarkar ka le ni la pengkret pa ila cingki